पुरानी एखन कामान्ड आरो टप It is entered world. The Durand Cup is known. जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ दसे दोनथ'नानै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा माखासे इम्पर्टेन्ट खोथाफोर बुंदों। नोंथांमोना खोनासंजोबनानै लायोब्ला निस्सय बुजिगोन, इंराजिबाबो बुजिगोन, हिन्दीबाबो बुजिगोन होननानै आं सानो। नायजोबालासिनो कमेन्ट होबा बुजिनाय नङा। It is entered world. The Durand Cup is known to everybody. So our young friends who are very enthusiastic and very interested in playing, they will be encouraged after having being part of this Durand Cup football tournament in Bodolands. Today I am as a chief of Bodoland. I felt honored to have this opportunity in Bodoland. We had no hope like this that we will able to do this in few years back. If you think सेकेंड द्वितीयबार 133তম जी डुरान्ड काप আছে এটো কোকৰাঝাৰত হোষ্ট কৰিবলৈ সুযোগ পাইছো আৰু এটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেন্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক ধন্যবাদ দিওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে অসমত বহুত ঠাই আছিল তথাপিতো কোকৰাঝাৰত এটো আমাক হোষ্ট কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ খেল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানি তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। বডোলেণ্ডৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা অপৰচুনিটি বডোলেণ্ডৰ ইউথ সকলৰ কাৰণে কাৰণ আমি ডুৰান্ড কাপটো সকলোৱে জানো ইটো নেশনালি খেলা হয় কিন্তু ইটো ইন্টাৰনেশনাল স্ট্যান্ডার্ড এটা স্পোর্টস হয় গেম হয় টুর্নামেন্ট হয় তো সেই কাৰণে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিখিনি স্পোর্টসমেন আছে বিশেষকৈ ফুটবল খেলা যত তেখেতসকলে আজি নিজৰ জায়গাতে খুব সুন্দৰ এটা খেল দেখিবলৈ পাব এটা এক্সপোজাৰ পাব আৰু লাহে লাহেকৈ এটা প্লেটফৰ্ম পাব। যোৱাবাৰো বডোলেণ্ড এফচি খেলিছিলে আৰু এইবাৰো বডোলেণ্ড এফচি খেলিব। ইয়াত আমাৰ বহুত লোকাল ল'ৰাবিলাকে আছে সো সেইবিলাকে লাহেকৈ এক্সপোজাৰ পাব। আমাৰ হলিচৰণ নাৰ্জাৰী এতিয়া নেশ্যনেল লেভেলত খেলি আছে তেনেকুৱাই আগতে দুৰ্গা বড়ো খেলিছিলে আৰু বহুত অপৰ্ণা খেলিছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী লাহে লাহেকৈ ওলাই আহিছে। গতিকে ডুৰান্ড কাপটো খুব মানে হাৰ্ডলি খুব ভালকে আমি ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ লৈছো খুব সিনচিয়াৰলি আমি অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ লৈছো। মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ফাৰ্ষ্টৰ পৰা অন্তলৈকে যিমানখিনি খেল ইয়াত হ'ব প্ৰত্যেকটো খেলাতে আমাৰ ইউথ সকলৰ লগতে অঞ্চলৰ ৰাইজে যেহেতু বহুত ফুটবল প্ৰেমী আমাৰ বডোলেণ্ডত আছে সকলো আহি ইয়াত উপভোগ কৰিব সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিব মই সেইটো আশা কৰিছো আৰু সকলো আশীৰ্বাদত লাহে লাহেকৈ কোকৰাঝাৰত আমাৰ স্পোৰ্টছৰ যিটো স্কোপ সেইটো বাঢ়ি আছে বিভিন্ন ইভেন্টছত খেলা লাহে লাহেকৈ বাঢ়ি আছে। মাজতে আমি খো কৰিলো ইয়াত বিভিন্ন খেলা বাস্কেটবলৰ পৰা আদি কৰি লাহে লাহেকৈ সব হৈ আছে সো সেই কাৰণে মই আশা কৰিছো অনাগত দিনত আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰিম। মই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ চিফ অফ দা আৰ্মি ষ্টাফ আছিলে তেখেত পাণ্ডেজী মই ধন্যবাদ জনাইছো। তেখেতে লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ ইয়াত আহিছিলে আৰু বহুত আমাক এনকাৰেজ কৰিছে আৰু এই বছৰ আমাক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে এটা আগত ৱাৰত ইউজ কৰা এটা কামান पुरानी एखन कमांड और टॉप आमक दिसे और हिटो आमी कोकराझारत खूब भालके राखिम। हमने आप लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने हमें एक टैंक दिया है हमारे सजाने के लिए हमारा पीस सिटी ऑफ पीस में और कोकराझार में और एक टॉप भी दिया है इसलिए मैं इंडियन आर्मी को धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार सबको मैं कोकराझार जो सिटी ऑफ पीस है इसमें स्वागत करता हूं। चेयरमैन साहब ने सब कुछ बोल दिया है डुरान्ड कप के बारे में और ईस्टर्न कमांड की तरफ से हम डुरान्ड कप को एक बार फिर कोकराझार में लेके आ रहे हैं। भारतीय सेना भारतीय सशस्त्र सेना सभी की तरफ से हमें शुभकामनाएं देते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटिंग टूर्नामेंट होगा जिसमें कि असम डर्बी जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस बोडोलैंड फुटबॉल क्लब का होगा और बाकी मैचेस का भी बहुत बढ़िया एक्सपोजर लोगों को मिलेगा। भारतीय सेना हमेशा से पीस के लिए काम करती है और हमें बड़ी खुशी है कि असम सरकार बीटीआर श्री बोरो जी सभी ने कंट्रीब्यूट किया है इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आज का प्रोग्राम आप सब ने देखा और आने वाले समय में हम मिल के बहुत बढ़िया टूर्नामेंट कोकराझार को देंगे और उम्मीद है कि कोकराझार जनता और सभी जनता इसको एंजॉय करे। धन्यवाद।